gutabarwa kwanje kwava hehe ngo kwava ku Uwiteka. Amen. Ngiye gushima Imana ishimwe kuko impaye n'umwanya. Amen. Imana ishimwe kandi ishimwe. Ego. Ndashimiye na Nyamwiza, ariko izi ndirimbo za Nyamwiza zijya ziririnziza numva ko kinga mu nzu kugira ngo ngume mu nzu. Imana iguheza imigisha huri n'izi ndirimbo Imana yaguhaye. Amen. Mbangutse ishimwe ryanje, nshimye Imana ivy'ukuri ku bantu twahuriye muri Burakeye. Amen. Bene data, imirimo muza mukora Imana y'ijuru idakiranirwa izabaheza umugisha. Ego. Hari imirimo abayobozi bacu, Aimable umukozi w'Imana, Imana yahamagaye muri iki gihe, bigeze kumva kuja gusura umuntu wari waragize ibyago, umwana arahanuka. Ego. Muri itangaho mwese nagiye ingenzi zitatu mushira amafaranga, abantu bose bakoze uwo murimo. Imana ibaheza umugisha. Amen. Ndasubira kandi ejo bundi bene data, ndashimira umuntu w'Imana witwa Yvonne utuye muri Swede. Ego. Yvonne yadukoze ku mutima muri Kenya. Aravuga ngo agaburiye abantu bashonje, ngo aragaburira abantu bashonje, ampeza imifuko 50 y'akawunga, ampereza imifuko 20 y'umuceri, tugaburira abantu muri Kenya bagubwa neza bitewe n'iki na Burakeye. Amen. Imana ibaheza umugisha. Amen. Imirimo iri mu gukorwa ha muri iyi ngiyi nibature. Ego. Iri mu gukora abantu ku mutima. Hari ijambo mwene data yavuze, Aimable aravuga ngo hariho abafurero twaturanye. Ego. Ngo twakoreye benshi imirimo, ngo ariko nabo tukwiye kubageraho. Ego. Ndashima Imana ku bantu bamfashije muri nibature, nafashijwe n'abantu ntazi benshi. Amen. Kandi abo bantu ikintu cyose bamfashije. Dufite abafurero mu bivumu, aba bafurero ntibahunze baraho ngaho. Hari umunsi umwe bampamagaye barambwira ngo abandi bapokeye ngo ariko ngo ntibagize icyo bahawe. Uwo munsi ngaba baratwakoranye umurimo w'Imana, twakoranye amahuguma y'Imana n'abakristo nari inyoboye. Ego. Amaze nibature umunsi umwe, nari mvuye amasayina gusenga Imana, barampamagara. Ego. Numva umutima wanje urababaye. Mbwira Imana, nari mpagaze mu wanje muri salo, mbwira Imana ndavuga ngo Mana y'ijuru we, uzampeza icyo nzoha bariya abantu. Ego. Kugira ngo nabo bazagubwe neza. Ego. Namaze gusenga ayo masengesho, nukuvuga ngo uwo munsi nabonye abantu batandukanye, abandi bature, umwe yanyoheje $100, undi anyoheje $100, kandi simbazi. Ariko Mana nanje nohereza muri Kongo mu bapurero twakoranye umurimo w'Imana. Amen. Imana izibaheza umugisha mu mirimo muzamukora. Ego. Muzabwira Yvonne ngo Imana yagaburiye abapfakazi ndanezerwa. Imana imuheza imigisha. Amen. Ikindi nshimira Imana bene data, ndaheza abantu bahuye n'ibyago, mbahaye pole. Nanje ukundi ko mbabwira ukuvuye gushingura muramu wanje mu Bugande. Ego. Namwe mbahaye pole. Ikindi nshima Imana, nageze mu Rwanda bene data. Ego. Umunsi ngera mu Rwanda, iyi nibature yanyeretse urukundo. Imana ibaheza umugisha abantu bo mu Rwanda. Amen. Nashitse mu Rwanda, ndabaza ngo ese uyu ni jewe. Ndashimira Bishop Papa Kamarisa.
Yego. ndashimira mama Kamariza Yego. nabonye gora ndanezerwa Amen. mbona nyamanyana ndanezerwa Amen. abo ni abakozi b'Imana n'abandi baje kundamutsaho narindi Yego. banyereka urukundo n'ubu ruri mu mutima waje. Amen. bene data imirimo mwankoreye sinzayibagirwa. Yego. mwanyeretse urukundo. Urakoze cyane. Imana idakiranirwa ibaheza umugisha. Amen. Twese. hari yombi ndasaba abayobozi ndasaba ngo muzatugirire igitaramo mu gihugu cy'u Rwanda Cyane. iby'ukuri umunsi umwe twarataramye i Kabera abantu baravuga ngo reka bagenda baje gutarama mu Minembwe. Yego. kuri Muriza kwa Ndagiro icyo gitaramo kiva kuri Muriza kigenda ikirimbarimba mu Babembe. Yego. icyo gitaramo kizara umukutano. twari tugeze mu mukutano wahoraga uba iwacu mu Ibogobogo ari 20,000 by'abantu. none iyi niba ture yacu muzatugire igitaramo kimwe kiba nko mu Rwanda. hariho abagabo bari mu kwigisha humva umutima wanyu uranezerewe. hariho abagoma bari mu gusenga kumva Imana y'iwacu yagarutse. Yego. havuga ngo Mana uzadufashe natwe tuzagira icyo gitaramo mu Rwanda. bene data ndabashimiye. Yego. shimira ko muzamwibuka abapfakazi n'imfubyi. iby'ukuri kandi muzamwibuka na bene data twakoranye umurimo w'Imana abafurero n'ababembe bene data. Yego. iby'ukuri hariho abafurero bakoze umurimo mwiza w'Imana n'ubu ngubu twakoranye umurimo w'Imana. ejo bundi nafashe amakoti 3 kandi ni mwebwe mwayanguriye banibature. Yego. ndavuga ngo aya makoti reka yohereza abapasiteri b'iwacu b'abafurero mu Ibogobogo nabo bazanezerwe kandi bagubwe neza. Amen. nimba narayohereje ni mwebwe mwayabuze. Yego. Imana izabaheza umugisha. Amen. mu kurangiza kwanje iby'ukuri ndashima Imana. Yego. kandi mu ishimwe ryanje nzagura igitenge. kandi icyo gitenge mureke mbabwire ibintu Imana yankoreye bene data. Yego. umutima wanje nkunda abapfakazi kuko Imana aribo yampereye nk'umugisha. Yego. kandi shima n'ijuru kuko ryabyumvishije. urebe no kubwira ibyo bintu natwe biza bidutangaza. njyewe nshingiye abana banje 4 kandi abo bana banje bose nshingiye bose bashatswe n'abapfakazi. Yego. Imana izashima kuko yampuje n'abapfakazi baro banshakira n'abana mukagira Imana mwe. Amen. hano muri Kenya ndi kumwe n'abapfakazi bavuye mu Minembwe. ziriya ntambara zose zabaye mu Minembwe hano dufite abapfakazi barenga 100. Yego. ejo nzaheza igitenge muheza igitenge cyishimwe. Amen. ndabashimiye ku mirimo muzamukora. Yego. Imana idakiranirwa. mufasha abanyaminembwe. mwitanga kumva ko murafasha abantu bari mu Rwanda. mugafasha abantu batuye mu bindi bihugu. Yego. hajya hose muzamukura. Imana idakiranirwa izabahereza. Amen. ngiye gusenga ndangiza. Yego. ngira icyifuzo. hari abenshi bagiye baza kuri hano kuri nibature. ngiye gusenga Imana
irebe ari abasore barimo kwitwara nabi. Yego. Ivy'ukuri abavyeyi bavuga ntibumve, abapapa bavuga ntibumve. Yego. Ngiye kubwira Imana, imbe ndarangije. Yego. Imana ibaheze umugisha mwese aho muri. Amen. Kandi muzibuke n'abapfero twakoranye umurimo w'Imana. Kuko mwene data bivuze umuyobozi Aimable umunsi ubwo avuga hari igitondo kimwe tuzanezerwa. Reka senge. Mana ndagushimiye. Wibuke ababembe twakoranye umurimo w'Imana. Data we, wibuke abafurero twakoranye umurimo w'Imana. Yesu we, wibuke ibikutano twabayemwo. Data we, niduzotanga amahoro tuzongera kandi duhure na bene data twakoranye umurimo w'Imana. Twakoranye umurimo w'Imana data we. Hari igitondo kimwe tuzaruhuka kweresa abana bacu b'abahungu batacumvira abavyeyi. Data we, umuvyeyi asigaye avugira ngo avuge, umwana w'umuhungu ntamusubize, umwana w'umukobwa ntiyubahe mama wiwe. Ndasaba ngo abo n'abana waduhaye, ariko ureba abahungu benshi bafite iriya myaka baze gushaka, ubu bari aho baricaye ntibabuze ifaranga, bafite amamodoka, ariko gushaka ntako. Kengura imitima yabo data, n'abavyeyi nabo bazanezerwe igihe bazabona bakazana. Reba bariya abana b'abakobwa nabo baheza bakwe, baheza abagabo, abavyeyi nabo bazanezerwa. Ndagushimiye uyu munsi ku mashimwe twumvishije n'imigisha ku bwa Yesu umwami wacu.